sesedan non kaban semampai ayat man madah tokun si cerita non dah belalai kaku ngapa tiap kali tua tusah tua belah ngesah lebuh maya tua senang to bekun si penglantah. If you have a secret sorrow, a burden or a loss, an itching need for healing, friend hang it on the cross. If war is still